laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa tatibu al-awqat. Allahumma laka alhamdu kulluh wa laka ash-shukru kulluh wa ilayka yurja'u al-amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Anta ahlan an tuhmad wa ahlan an tu'bad wa anta ala kulli shay'in qadir. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شرفتنا بأن جعلتنا خير أمة أخرجت للناس وأرسلت إلينا خير رسول أرسلته للعالمين وأنزلت عليه البينات والهدى تبيانا لكل شيء. اللهم فصل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنا معهم بمنك وكرمك يا غفور يا رحيم يا ودود. أيها الإخوة أيها الأحبة، أحييكم بتحية زفها الإسلام وجعل عنوانها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقاؤنا في هذه الجلسة بمشيئة الله جل وعلا يدور حول عنوان القول السديد أو القول المبين في كشف الشبهات عن صلاة التسبيح. سيتم ذلك بما يلي بمشيئة الله جل وعلا: أقوال الحفاظ والمحدثين في حديث صلاة التسبيح. ثانيا، قواعد معرفة البدع وأقسام البدع. ثالثا، التوسل والوسيلة، أنواعه وأحكامه عند سلف الصالح. ونقول وبالله تعالى التوفيق وبه نستعين ومن بغيره استعان لا يعان. أرى يتي الله سبحانه وتعالى إن جولنا لا دمكون صلى الله عليه وآله وسلم. E ko raɓɓiɗi kon mi salmini on salminago islam ko enen nanidi nde ɗo ardinande yettugol joomi meɗen juulayne laaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. Ara si ɗum feƴƴi e ko raɓɓiɗi kon, ara wiɗen nde ɗo jonde meɗen nde jooɗiɗen bismillahi jalla wa ala, wa nasalullaha ta'ala an yaj'alaha mubarakatan nafi'ah lilmutakallimi walmustami'ina ala wajhi alkhusus walmuslimina ala wajhi al'umum. Hino yiilo takko alqawlu almubin fi kashfi shubahati an salati tasbih. Woni ko konngol laaɓungol ngol toriɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo wallito en waawen ngol laɓɓinde ka huncugol fitta jilɓayeeji arɗi ɗin waali takko nde julde wiyetende salati tasbih. Fitta ɗi haaɗi laaɓa ɗum wiyete kashfu shubaha. Ɗum hiɗen eɓɓi yo ɗum timmir yo laaɓu subohaaji wonɗi takko ɗon ɗin yo fitto, jilɓayeeji wonɗi ɗon ɗin yo hunco, huunde buumi ndenen yo hetto yimɓe ɓen faamande ko toɓɓe tati eɓɓirɗen ɗum. Ara nun ɗum aqwalul huffadi wal muhaddithina fi hadithi salati tasbih. En weeɓitay konnguɗi karamokoɓe wiyeteɓe ɓen al huffad wana al fuqaha. ولكل فن رجاله ورجال كل فن أعلم بالفن. كونغو دي الحفاظ والمحدثين كهندون كونغو دي ما بفوتي ايوانو حديث ويلي ترادو حديث صلاة التسبيح. كوادي بيوي المحدثون هم الصيدليون والفقهاء هم الأطباء. ko ñawnata piiji ɗin selli sellaali ko muhaddithuna en hadisi jeɗen. Ko fensitata yaltina konko selli yaltina ñaawooje gollitirteeɗe ko alfuqaha. Idan ɗo fuqaha o alaa ɗo taw toɓɓere. Ko hadise on alhuffaz wal muhaddithun ma qawluhum fi hadha alhadis. ɗin mum ɗum etoɗen faamugol qawaidu ma'rifati albida'i aw albida'ah wa aqsamul bid'ah. Eto den andugol ɗum harano laaɓani en bimana doose wallinaɓe ɗen ka ahlu sunna wal jama'a ɗe ɓe andirta ɗum ɗo ko bid'ah, ɗum ɗo wana bid'ah. Anden ɗum ɗon si en andi ɗen ɗon doose ɗe woni ɗaha
en waaway tippude ɗum ɗo wi'en ɗum ɗo ko bida'a imma idafi imma haqiqi ma hara en suusata wi'ude ɗum ɗo ko bida'a ɓayrinataali ka ɓe wallini ɗon woodi qawa'id qa'adaha ulama'u sunna li ma'rifati al-bida'i koma anden ɗin fiwata en wellitu bida'a e dow sunna mata en wellitu sunna e dow bida'a en aroya yi'ugol ne jeeya ko dewal siforte wonnema ko ngal bida'a tawgol ngal luutondiray e ko nelaaɗo on addi kon nokkeeli jeego as-sabab wal qadar wal jins wal kayfiya wal zaman wal makan ko ɗiɗo piiji jeego dewal lurrata e ko nelaaɗon addi kon ngal wi'e bida'a en aroya yiwgol ɗum si tawi salatu tasbihi on hino naati no lundi ko nelaaɗon addi kon e gootunge ɗiɗo jeego on sayi hara yutlaqu alayhi bil bida'a si wellitaaki si sellaali lundagol ɗiɗo haray la yutlaqu alayhi al bida'a ko waɗi indana qawaidu ma'rifati al bida'a thalithan التوسل والوسيلة بمعنى برغانغال اجابا غونغول التوسل وني برغال wallirtengal fiya ƴaaɓo yawta e nokku ka faalaɗa hewtude bimana ñenketen ko wasila pon ko wasila oto ko wasila téléphone ko wasila ka luga wonde wolude ko hunde nde ɗettuɗa fii hunde kono na kayre tigiri woni ko faandiɗa ko ma noon anden attawassul ƴaaɓorgol wal wasila e ko ƴaaɓorteekon ƴaaɓagol e ko ƴaaɓorteekon si a faalama yaade ɗon Dakar jooni ko ƴaaɓorta fiya hewtoy kon ko imma moto imma vélo imma oto golle ma ƴawgol ɗon ngol yaha woni ƴaaɓagol ngol ko naɓu ma ko woni ƴaaɓor ɗum min faamude tawassul wal wasila en ande noon anwa'uhu nooneji mum ɗin wa ahkamuhu e ñaawoje gootum fof e mu'um hara kadi ko inda salafi salih da'iman hande laaɓanayi en fannima en e taaki haa accuɗe toɓɓe ɗe ɗaɓɓitirten diina ɗen accugol fuɗɗorgol ɗe ɗaɓɓitugol leyga yo ɗaɓɓitirɗe dow to sakkitoro leyga fannima en ala fuɗɗorde dow ɗen haaɗude leyga en faamata ko ɗum karamokoɓe ɓeynay dequl ba'i min qillati l ittila si ɓernde ma faaɗi e ko lurra koko humpitiɗa kon famɗi en ara yiwgol ɗum wondema karamokoɓe ɓe innay indal bahthi fil masail na'tamidu ala kutubi salafi alqudama wa nasta'nisu bi kutubi almu'asirin la na'tamid ala alkutubi almu'asirin fi taqrir almasail inma na'tamid ala kutubi alqudama as-salaf kama qala as-salaf as-salih khudhu min haythu akhadna هذا قول إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال لا تقلدني لا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية بما خذوا من حيث أخذوا فلهذا نعتمد على كتب القدامى السلف في تقرير وتنقيه المسائل ونستأنس بكتب المعاصرين لا نعتمد عليها في تقرير المسائل وتحرير المسائل لأنهم ينقلون من السلف إمام أحمد يقول خذوا من حيث أخذوا سواديدو en fawtoto so en jokki ɗo joni tawa en jaɓu iwrude dow kippiɗen par ce que leyga ɗen wawi wiwde sella hara ko faamuɗo sella fottuɗa e konnguɗi ɗi ɗen wawi wiwde no selli hara ko faamuɗo no selli e konnguɗi ɗi fottuɗa kono harana yeetotoɗomo fuu salafu noon dow ɓayɓe ala intérêt kamɓe jaɓanede ko ɓe wowli kon intérêt maɓɓe on koye diina kan yotto yimɓe ɓen joomi men hawrin dinna ɓe ko faala kon kanko jalla wa ala a yiye karamokojo no liɓa masala o wowlamo ha o gayna hara annata mawqifuhu fil masala
yuridu jami'a ma jaa fil mas'ala o adda fof o liɓa o wallina kanko mo mari mawqif o acci donge mawqif mo ngono kadi tahtaru kono amma si tawi ɗum ɗon waɗaka haray qillatul ba diqul ba a dow kan ko min qillatil ittila ɓe wi man qalla ilmuhu kathura inkaruhu wa man kathura ilmuhu qalla inkaruhu ɗum ɗon ko ma faami ko ɗeɗo toɓɓe tati faala ɗen wallitorde fittugol hunca haa laaɓa jilɓayeeji wonɗi arde buuma nde ɗo julde ɗen anndi si ndugguma nebba waalike e ndaarorgal maaɗa ɗen anndi a ɗettata lanseeti fii hoosugol itta nduggu ngu kaa sa ɗetti lanseeti ma pontirri a wiiɗa hoosude itta nduggu ngun ka ndaarorgal fiyo ngal hento si nduggu ngun iwi ɗon yi'itata ko no nittirta ko lincum ɓuuɓuku hay ku ñaaɗa mawla haa laaɓa hettondira e magga jooni noon nde ɗo julde fewndo ɗo nde wa'iwa ndaarorgal ngal nduggu ari waali e mu'um na njandi hoosirken ko lincum ɓuuɓukum mawlirten haa laaɓa feeñana julɗo ɓen ko woni e mu'um haa jooni en wi'aali koye ɗette gollitire kono koye ande attiɓe ɓen ko honɗum wi e ɗu'um tawɗo yonaama wo ɗetta tawɗo yonaaka wo acca ɗette kono taw nu ñiiri bare ñawdu si ndu nawni ndu waalike ndu aynayndi ndu ñaamata wondugoo ñaamata ta ɗum ɗo woni masalaji khilaafiiɗi khilaf tanawu ɓe wi khilaf si tawi tun attike min assalaf jogitoɗen sen faala wondiren en yanata e muɗum si salafu lurri e masala on masala continue lurral ko waɗi artuɓe ɓaawo maɓɓe ɓen no faamuji ɓeeɗa ɗin sertiri noon ɓeeɗo kadi faamuji maɓɓe ɗin ko noon sertirta ko ɗum si ɓe innay attarjihu wal ikhtiyaru fi masail al fiqhi dalilul khilafi wo attarjihu wal ikhtiyaru la yarfa'u al khilafa ko ɗum ɗo kaari suɓi ko ɗum ɗo kaari jikkini holli no lurra no woodi ko acci no woodi ko suɓi suɓagol mo non jikkinangol dirnitata konko heddi ɗon no woodi jokkuɓe ɗum kadi attarjihu wal ikhtiyar dalilul khilaf wattarjihu wal ikhtiyar la yarfa'u al khilaf ɓantata lurral ngal si tawi en faami koni faamɗen naɓirde jonde ne fiyen fittu subuha jokkuɗo nde ɗo julde wiyetende salatu tasbih unwano on ko al qawlul mubin ko konngol laaɓungol poy fi kashfi subuhat fittugol jilɓayeji ɗin an salati tasbih ko fittirten ɗum ko addugol konnguli na al fuqaha la al huffaz wal muhaddithun kon ɗum ɓe wi'e ɗum si selli ma fellaali en yi'i ma lurrama fottaka jon noon jipporel le ka sellimɓe ɓen jonnen ɓe goɗɗum kaɓe sellinaɓe ɓen kadi jonnen ɓe goɗɗum ɓanten jonne ɗo gasaray laaɓi toroɗen allahu subhanahu wa ta'ala nde warke saten as-sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amal wa an yujannibana as-sum'ata war riya kanko subhanahu wa ta'ala imo waawi ko ɓuri ɗum ɗen toromo yo waɗan en ɗum haray toɓɓere aranere nde faala ɗen weeɓitude nde ko ardu aqwalil huffaz wal muhaddithin fi lhukmi ala hadithi at-tasbih ɗum hino mari wi'en ɗiɗo nayi konguɗi nayi no ari fi salatu tasbih goɗɗo wawa ɓantude ɗum mono yeddi yo yawka al-fatawa samin lil allama ibni uthaymin o ndaara babu salati tasbih on ka maɓɓe sinani ɓe ñinniri konguɗi ɗin ɓe wi karamokoɓe ɓe lurri e muɗum e ɗiɗo konguɗi mimmi ɗo suɓi hunde kaari e makali ko heddi kon suɓatake kono warrete ɓe maki ikhtalafa al-huffaz rahimahumullahu ta'ala fi al-hukmi ala hadithi tasbih ala aqwalin idda ɓe wi noon siyo en yi'oy o khilaf ɓayri en wawa sina sen wowli damben ka ɗettaɗo
نسبة العلم إلى قائله من بركة العلم tambugol ka ittuɗa ɗon no jeeya barke gandal sen hooti en faalama humpitade ngal lurral en yahay ka talhisul habir lil imam ibne hajar e ka sharhu l adkar annawawi wal futuhatu rabbaniya e ka sharhu ihyai ulumi ddin won ithafu sadati lmuttaqin fi sharhi ihyai ulumi ddin lizubayd alhanafi واللالاء المسموعة للإمام السيوطي وأجوبة الحافظ على الأحاديث المنتقدة على المشكاة المصابيح الآثار المرفوعة للكنوي الترغيب والترهيب للمنذري معارف السنن ديدو دفت يونيك يها فاما دون كل راد سلو غلمون إلو غلمون سلفا وخلفا دون أواتا برنويد أولا en jantoto noon ɗo e ko karamo koɓɓe janti kon no ɓe addiri noon konnguɗi gooto fof suɓiiɗo ɓay ɓen nayi ko attashih wattahsin wattadif walwadu ko ɗiɗo nayi woola e hadis on no woodi wiiɓe attashih alhadisu sahih hadis sala tasbih himo selli ko homɓe wii ɗum wo dahaba ilayhi abu dawud yawka sunanu maɓɓe a yi'e وأبو علي بن السكن وابن منده بيرون ودي رسالة فيهم والحاكم كمستدرك وأبو بكر الآجوري صاحب الشريعة وأبو بكر بن أبي داود وأبو موسى المديني والديلمي وصاحب مسند الفردوس والخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني وصاحب الأنصاب وأبو الحسن بن المفضل وأبو محمد عبد الرحيم المصري ونشيخ المنذري وبيرجع الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب وسراج الدين البلقيني وصلاح الدين العلائي والبدر الزركشي وابن ناصر الدين الدمشقي وابن حجر الأسقلاني والسيوطي والزبيدي والببين شرح إحياء علوم الدين بيرو بفو ساهوتي كدفت مأبه attawai ko ɓe jaɓuɓe hadisu on no selli karamo koɓe wattori wa yumkinu an yudkara al imamu ahmad ibn hanbal ala annahu min al musahihin wo ko ɓuri jiccude imamu ahmad wondema ɓe jaɓi hadisu on no selli ko honto ɓe kippi ɓe wi'i ɗum ɓe ngari e yugol nder fa innahu ajabahu tariqa al mustamir burrayyan hari hiɓe lo'ini hadisu on لبئنا يا إمام قد روى هذا الحديث مستمر ابن ريان عن أبي الجوزاء عن إكرمة عن ابن عباس بهذا السند قال الإمام أحمد بماكي المستمر ابن ريان بوينام بماكي ثقة انظر هولي كرمكم بوي كإمام أحمد ولدوا إطلاق الثقة على المستمر ابن ريان ونو والثقة حديثه صحيح نقصوني ثقة عند المحدثين فحديثه ما هو صحيح كلهم بكيب بيهي إمام أحمد نسلين حديثه ما يذكرون يوهوتك الترجيل حديث صلاة التسبيح ناصر الدين الدمشقي بيرو بكونتو لك بيرو دينوي حديث نسلي وغاندي فايكو نالادو موي أتا na janguɗo alaɗo kullu haula'i huffaz muhaddithun bal jama'u bayna al-fiqh wal hadith haula'i min fuqaha'i al-muhaddithin be jantaɓe ɗo fu asani no woodi e karamo koɓe huffaz muhaddithun ɓe tawata la niza'a fi ilmihim fil fan wiɓe ɓen al-hadith laysa bi sahih wala o selluɗo bal al-hadithu hasan hadis on ko hasan menen ka amen ɗo en seeɗay ɗo hannde haalaako puy mo ɓe annda ko won ɗum naftorta ko hombo e hombo wi o sella bal ko o hasan dahaba ilayhi albagawiyu ngaari sunna yoniiɓe sarhu sunna nde ɓe waɗi ne sarhu sunna lil imami albagawi mujalladi jeeɗiɗi fi fensitugo sunnaji nelaaɗo ɗi ka aqida o ka golle o wal mundiri ɓen ɗon ɓe wi hadis on ko hasan
وابن صلاح لا والكسل موضع مولانا بموضع سنة عندي ابن صلاح مقدمة مبادئ في علم الحديث أرتب باو بينكو أندون شرحي كالسخاوي يادو بيمو نجابور بسكتاد شرح ده مقدمة ابن صلاح في علم الحديث هو يتيد طارق عوض الله بيورو بفندو دو يبقى شرح مقدمة ابن صلاح مجلد جزء ابن صلاح بما كيف الحديث حسن والنووي بما كيف تهذيب الأسماء واللغات حديث حسن وتقي الدين السبكي بندون كان بي الحديث حسن وولده تاج الدين السبكي وعندكم بابني تقي الدين السبكي جبني تاج الدين السبكي بابا بيكتفوفو في حديث حسن وابن حجر الأسقلاني في آمال الأذكار بيتون حديث حسن والخصال المكفرة بيتون كان حديث حسن والسيوطي إمام السيوطي كفي مرقات السعودي إلى شرح سنن أبي داود بما كان بكديدون حديث حسن بيهي نجيا بيهي بحديث حسن إمام مسلم بن الحجاج وكلام الإمام مسلم رحمه الله لا يروى في هذا الحديث نرى إمام مسلم بماك لا يروى في هذا الحديث في الله كي أولو حديث إسناد توغنان دي أحسن أورن لبيد من هذا هاهيوتين ديدو وني توغنان دي إكرامان بماك دندو يشعر بأنه لا يصح الحديث حديث سلة بل إنه أدون عنده من الصحيح حديث كإمام مسلم وهيوتا درجة صحيح وسنغولي وجبع حسن لكنه مقبول فيكون حسنا على الاصطلاح المتأخرين سوني حسن على اصطلاح المتأخرين وهو مقبول والإمام النووي بماكر كالتقريب بماكر الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة ووافقه على هذا القول إمام السيوطي في تدريب النووي شرح تقريب في تدريب الراوي شرح تقريب النووي بيدو كدب فوبي حديث كو حسن وهيوتا درج صحيح كونون كدنا ضعيف هؤلاء حفاظ سيدن يوي دفتر يأتي جانتا بليدن هوتن امجنارن يأي الثالث هنا جاء إلو إمببه التضعيف نودي ويوبه او حديث الله كونون او هيوتا درجه وضوء موضوع ونا كدي كهم بي حديث ضعيف لا يتقوى ولا يرتقي وان ذهب اليه الترمذي امام الترمذي بماكي كما كان بحديث هبا درجه حسن والقيل بيرو كدي حديث كما يقول وأبو بكر بن العربي المعافري في الآرضة الأحولي شرح سنن الترمذي بما كيف الحديث ضعيف كوانون والذهبي والنووي في شرح المحضب إمام النووي كأتيار لك شرح المحضب المجموع وانما حديث الناو حسن كو ضعيف ثم تراجع كما رأيناه أعلى وهو الذهبي كما يظهر من كلامه في ترجمة موسى بن عبد العزيز في الميزان يبقى جندي حق له كون الإمام الذهبي نو أروي حديث كو ضعيف كون الإمام الذهبي نو أروي كون حديث هنا تيدا كان أروي يوغل الإمام شيخ الألباني نو إجري كون الإمام الذهبي دينغو ويي ندي يوتر صلاة التسبيح ندي حوجر وولا كاده سنة دون حوجيتو وبنه كوانون إمام ابن حجر شاجانغني بكتلخيص الحبيب كضعيف تواتاكم شاجانغني بكالخصال المكفرة توا حسنه شاجانغني بك وانا دندون دفت مكتوا أنه حسنه الرابع جبل نائب أنغل الحفاظ كويب بن الحديث موضوع حديث كو موضوع كو مكذوب على رسول الله إن هبي حفاظ يوبك صحيح إن هبي حفاظ يوبك حسن إن هبي حفاظ يوبك ضعيف
en heɓa joni huffadu wiɓe ko mawdu ko hombo ɓe yawtoɗa siɗa mari ko ɓisoɗa si wona ɗum si gayi koɓɓi nguma honnum watta si gayiɗi gala koɓɓi gayiɗi gala si koɓɓi fewnoɗon gala no hawɗa nguma ko honɗum waɗata koye ɗaɓɓu kasoroya ka arrabi naya ɓunɗum alwadu no jeeya wiɓe hadis on ko mawdu imamu zahabi oɗo honno imamu ibnul jawsi ka deftere maɓɓe almawdu'at ɓe addimo to ɓe wi alhadis mawdu e ngare yiwgol wabnu wa cheikh l'islam ibnu taymiya ɓe wi alhadis mawdu wa tilmizuhu ibnu abdulhadi talibajo maɓɓe weteɗo ibnu abdulhadi on ɗon kadi o wi hadis on ko mawdu wa sirajuddin alqazawini oɗo kadi wi alhadisu mawdu ko wano noon imamu shawkani ɓe wi alhadisu mawdu ka deftere maɓɓe assailu ljarrari almutadafiqu ala hadaiqi azhar ɓe wi alhadisu mawdu ka deftere maɓɓe tuhfatu zakirin ɓe wi alhadisu mawdu en heɓi ɗo kadi jelo imam ibnul jawzi imam ibnu taymiya imam ibnu abdulhadi imam sirajuddin alqazawini imam shawkani ɓeɗo fof ko huffazun fi hadha albab haula'i muhaddithun ɓeɗo ehino ɗo konguɗi maɓɓe ɗi mi sikki ɗo wiwɗo ko sahih e wiwɗo ko mawdu bawnu janono hakkunde ɓe no woɗɗodiri ɓoyi ka wiɗo hadis on ko sahih o yewi la bal huwa mawdu bowal wongal hakkunde ɗo ngal maɓɓeteri dogay ɗum ko juuti kala hewtani no woɗɗodiri joni noon ala kullin enen ko faala ɗen ko kastu subha on ko huncugol jilɓa ye wonɗo ɗon on hino jeeya e ko jikkirten ɗum imam ibnu hajar al asqalani solni e nde toɓɓere labande kal khisalul mukaffira liddunubi almutaqaddima wal mutaakhira iɓe mari deftere wiyetende ni e amalul adkar imam ibnu hajar nde naati kal khisalul mukaffira sengoɗerol 33 ɗo a yahay tun tugga hondu ɓe maki qala ahmad fi ilalil khallal ɓe gandi no jeeya ɓurɗo andirede moɓugol kongude imam ahmad al khallal iɓe mari aljami'u lil khallal iɓe mari assunanu lil khallal ko kongude imam ahmad ɓuri ɗuɗude moɓede ɗen defte maɓɓe ɓen ɗon ɓe wi imamu ahmad landama ko ɗo noon imam ibnu hajar sellinta wondema imamu ahmad taraja'a an tad'ifi hadisi salati tasbih imam ibnu hajar ɓe maki imam ahmad ɓe landama fi hadisu tasbih salatu tasbih ɓe maki ma yasihhu indi fi salati tasbih shay'un min on fewndo ɗo fuy sellanalan ko iwre salatu tasbih komi tuuginoto e mum min nano selli mi ala ko selli e muɗum idan sida ala ko selli ɓe wiyata e wat liannahu ibada imam ibnu hajar ɓe maki naaro en qultu ɓe maki subhanallah qa'ida sa naati ka defte hadis hiɗa ɗaɓɓita o a ɗaɓɓitay o ha yalta arta ɗo si yitamo no gasa mo ibnu hajar wallini ɗo ɓe maki imam ahmadu dirni as-sihha an hadisi salati tasbih ibnu hajar ɓe maki wa qultu wala yalzamu min nafi sihhati thubutu da'f lihtimali alwasitati wa huwa alhasan ndoko ko hunjete ɓe maki imam ahmad ɓe maki mi ala e mum ko selli wo dirnugol ɓe sellugol hadiso on waɗɗinta lo'ugol hadiso on ɓayno woodi boowal hakkunde sellugol e lo'ugol woni hasan moƴƴugol no gasa har ko sellugol ngol imam ahmadu dirni ɓe dirnaali hasano on ɓay ɓe nattalimo e lo'ugol hunaka wasita bayna siha wa da'f alwasita ma huwa alhasan وقد قال أحمد بعد ذلك سبحان الله إمام ابن حجر بماكي كالخصال المكفرة بعد ذلك أن بلاندا بجابي دوندا بلاندتا لما قيل له
imam ahmad o maki hadith on o sella kono innal mustamirra ibnu rayyan rawahu onno jeeya e tuuginorde nden goy fa qala imam ahmad ɓe maki huwa cheikhun thiqa mustamir ibnu rayyan on ko mawɗo hoolaɗo imam ibnu hajar ɓe maki waka annahu ajabahu a sikkay oɗo weltini imamu ahmad yo wono e nder sanadu on ida kana rawi thiqa fa riwayatuhu sahih ɗum ɗo hino jeeya e ko tawata ɗen hani wattande hakkil e muɗum si ɗum feƴƴi nden ñanden yewtano ɗo sabu kanƴini ɗen haray woduno ko laaɓaali moƴƴa faala ɗen ɓeydude laɓɓinde ɗum woni kasfe suba ɗen andi en jantino nden ñanden jeeyaɓe e sellimɓe o hadis cheikhul albaniyu rahimahullahu ta'ala ɓe sellinimo ka deftere maɓɓe taaliquhu ala almishkati almasabih litibrisi joni noon ɓayri cheikhul albani wi'i ka taaliqu ala mishkati almasabih hadis on no selli ballahu aslun asil mo mari bindere ñande ka diina hollayne himo mari asli e nelaɗo ɓe sellinimo ka sahihul jami assahih en jantino nden ñanden e wuuruɓe ɓen wonɓe andede ɓuuridama e ɗi duuɓi temedere ɗo imam muhammad muhammad shakir ɓeyni hadis on ko hasan ka taliqatuhu ala jami'i tirmidhi cheikhul albani wi ko sahih shuaibul arnaut ɓe wi ko hasan abdul qadir arnaut wi ko sahih ɓeɗo ko wuuridaɓe joni noon ɓayrino gasa konngol cheikhul albani ngol ko ɓe eggi kon kamɓe ka mishkatul masabih ala taliqihi ala hadisi salati tasbih no gasa nden ñande laaɓanano en o gandi nden ñande wanno tun i haala wiɗen e allama darusi dasuri oɗo dasuri ɓe wi'i hadise on ino selli ka mishkatul masabih ala qawli cheikh al albani tawi a innay jaka konnguɗi ɗin gaasi a dartaali ɗi moƴƴa a faamata cheikhul albani hino sellini hadis on haraka ka mishkatul masabihi tigiri kadi ɗon ɗo siɗen faala en wondiray en yanata e wondore atto ɗum en janngay kala marɗo ko wiyete baɓɓurngol seeɗa faamugol ko karamo ko ɓen yewtata o faamay si cheikhul albani no sellini ɗum ka mishkatul masabihi ɗo si tawi ɓe sellina ɗo ko waɗi heddiɗe ɗen ino jaɓa ka taliqu ala sunan abi daud no sellino laaɓi ko sahih walino ka sunanu tirmidi ko sahih ka jami'u sahih ko sahih ka mishkatul masabih no ko ɗo woni jiɓayo ka tarhib wa tarhib ko sahih ɗum ɗo fof ko ahkamu cheikhul albani ala hadithi salati tasbih amma ka mishkatul masabih ndaare moƴƴa allama tibrisi nde ɓe waɗi baabu salati tasbih ɗon andi ko no ɓuri hulɓinade yurmude ayyuhal ihwa no jeeya e ko yurmi summa yurmi kadi karamokoɓe sunna ardiɓe e meɗen ka diina waɗuɓe gurdam mum fof fi yo diina yotto e aroɓe ɓaawo ɓe ɗettangal damal ɓe naadangal ka defte maɓɓe fottaɗe ko neneje ka hooteteɗo subhanallah yo en waɗu itlaq e dow ɗum ɗon ko bida'a harayno hulɓini waɗu itlaq mi tawta kono ko bida'a damal waɗangal ka sunani abi dawud wa min al ummahati sitta damal waɗangal ka jami'u tirmidhi min al ummahati sitta damal waɗangal ka sunan ibni majah min al ummahati sitta damal waɗangal ka sharhu sunna lil imam al baghawi min kutubi sunna damal waɗangal ka mishkatul masabih lit tibrizi min kutubi sunna wi'ugol ngal ɗo damal ko bida'a
hada thaqilun ala lisan ɓay ɓe addude hadisi je kamɓe ka maɓɓe sellu amma noon si sellanaali en enen natawakkaf la nulzam en waɗɗintaake gollitirgol ko en hoolaaki no selli kono waɗɗinta en aybingol golle maɓɓe ɗe aybingol golla ɓuraa wiigol ngal ko ngal bidaa kon to ɓuri ngal kon ɗum aybinirtangal ɓuri ɗo e ngal gollal ma e ko bidaa e ngal damal ma ka deftere ma ɗon Abu Dawuda ko ngal bidaa Tirmidi wi ngal damal ma ka deftere ma ɗon ko bidaa am Bagawi am men Tibrizi am men onon Albani sellimɓe ɗum fof on sellini bidaa wallahi ngol konngol no jan wiu a tawta min mi tawta kono ko bidaa ɓe ngara joni yiwgol gol ko bidaa sellirde andi bidaa e no waywa boobo to ngandi inde boobo karamo ko ɓen no wallini no bidaa fembirte woodi ko ɓe wallinno fembirte ko boobo woni bidaa ko on ɗo innatamo ko on mbo innata boobo na baba mum kala naatuɗo innugol boobo mo jibina inde nen tabitoyta kam kasi karamo ko ɓen no wallini arten kam iskatul masabih li cheikh al albani nde ɓe addi baabu salati tasbih kam iskatul masabih fi Tibrizi ɓe addi hadis on Abi Dawuda on haa ɓe gayni woni almuallif ɓe wi rawahu Abu Dawud waɗen gonduɗo wallahi alladi la ilaha gayru hara feƴƴal ɗon ka rawahu Abu Dawuda ɗon cheikhul albani ko ɗon ɓe waɗi rakmu lil hamis tak kan leyfi ya hootu leyyi oya ɓe diwi noon ɓe waɗi wabnu majata wal bayhaqiyu fi da'wati l kabir oɗo hadis on oɗo na hadis Abi Rafi'in leyjo on de mo Tirmidi filli on hadis Abi Rafi'in rawahu Tirmidi hadis Ikrama rawahu Abu Dawud hadis Abi Dawud on dow Cheikhul Albani ɓe waɗani mo rahmu fil hamisa tak ɓe maaki rawahu Abu Dawud ɗo en janngay bissutur bindi wo ɓe waɗi rahmu wulure temeɗiɗe capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi Abu Dawud wabnu majata wulure temeɗɗe tate capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ɗo ko bil huruf Cheikhul Albani ɓe maaki bi isnadin da'ifin tuuginorde no tollo'unde fihi Musa bun Abdul Aziz on fihi da'fun ayu da'fin ya Cheikh al Albani heɗitoɗen ɓe seeɗa tawen sonduɓe wo haddathana al hakam hakam wi yeetike men hakam ibnu Abban wo oɗo Musa bun Abdul Aziz wa hakam bun Abban Cheikhul Albani ɓe maaki wa kilahuma da'if goto fo e maɓɓe ko lo'irɗum min qibalil hifdi ka sengo hunjagol mo naaka fenugol mo naaka wonugol mo bid'ayankojo naaka wonugol mo fasiki min qibali al hifdi e so fannu no ɓowranno en seeɗa en andani ko Cheikhul Albani serkitiri ɗo ko wo wa ashara al hakim fil mustadrak fil mujalladi awwal sengo ɗerol temeɗɗe tati bimana capanɗe tati e jeetati summa dhahabiyu ɓeɗo ɗiɗo ɓe yehi ila taqwiyatihi ɓen andi imamu dhahabi no mari talkhis ta'aqqaba fihi ala alhakim fil mustadrak kamɓe ɗiɗo ɓe potti ila anna alhaditha bi hadhihi at-turuq yataqawwa Cheikhul Albani ɓe maki wallah wa huwa haqqun konngol imamu alhakimu ngol e konngol imamu dhahabi ngol wondema hadisu salatu tasbihi on yataqawwa ɓe maki ɗum hakkun nani ko goonga en gaynani wo fa inna lil hadithi Cheikhul Albani ɓe maki ka taliqu ala al mishkat hadis on hino mari turuqal laawi wa shawahida e seedo tooɗi wondema ono mari asli kathira ɗuɗuɗi ɓe maki yaqta'ul waqifu fellitay pellet kala dariɗo alayha e dow ɗin laawi wondema bi anna lil hadith wondema o hadith salatu tasbih himo mari aslan asila
himo mari bindere ñiiɓunde ka sharia ka diina. ayna tad'ifu huna min cheikh al albani bal yarud man da'afa al haditha bil huruf al ati ɓe maaki khilafan ɗum ɗo noon no lundi liman hakama alayhi bil wadi on ñaawirɗo hadis ko mawdu o hawri taali e ɗum ɗo aw qala innahu batil ma yuɗo o hadisu ko batilun ko mere o hawri taali dare moƴƴa cheikhul albani ɓe maaki wa qad jama'a turuqahu moɓindiri laawi o hadis al-khatib al-baghdadi fi juz'in e deftere heerinde wa huwa maktutun fil maktabati adh-dhahiriyya bi dimashq ɓe maaki mi yi'imo ɗon wa qad haqqaqa al-qawla alayhi tabintinni konngol goonga ngol e hadisu tasbih al-allamatu ɓeɗo wiyeteɓe abul hasanat al-laknawi fil athar al-marfu'a fil akhbar al-mawdu'a wo sengo ɗerol temettate capanɗe jowi e tati ha sengo ɗerol temettate capanɗe jeɗɗi e nayi ɗo en diwata hay toɓɓen sabu ɗo ko ma waɗen lincum ɓuuɓu kummowlen darol gangal ɗo nduggu waalike ɗo no jilɓi wo faliraje o hutitiɗo ɗum woyo hoto e deftere nde mi sappini nde ndara man sha al baspa kala faalaɗo yanñade ɓuri ɗo yo hoto e mayre fa innahu yughni wo konngol allama allaknawingol e hadisu tasbihi on yughni an kulli ma kutiba fi hadha al mawdu kala ko winda fi salatu tasbih cheikhul albani ɓe maaki ɓey aali ko yondinorte ɓuri ngol ɗon konngol wa qad ashara al muallif wo at-Tibrizi sahibul mishkat woɓe joopike ila taqwiyatihi wondema hadis on no tiiɗira aydan bi dhikrihi tariqa abi rafi'in aqibahu idan nufarriq طريق إكرمة رواه أبو داود طريق أبي رافع رواه الترمذي شيخ الألباني صحح طريق أبي داود بماكي شرفالا شيخ الألباني قوي ماكي في عنده هاجون بشلين بماكي كم يقولي دو كون شنو من كما شرفالا وانظر هوتو نارويا أجوبة الحافظ جاب يجي حافظ ابن حجر حول هذا الحديث takko oɗo hadis salatu tasbih wa hadisa ukhra mabsuta ɗum no fonta fi akhiri hadha alkitab nde ɗo deftere mishkatul masabi ka gasi ɗo imam ibnu hajar no jaabi e hadisi je imam ibnu hajar ɓe maaki ka cheikhul albani sappinen ɗon tippoyɗen joni yen hotu ka akhiru kitab mishkatul masabi imam ibnu hajar no waɗi ajuiba an ahadis ashkalata ala nnasi fi mishkatul masabi hino jeemum hadisu salati tasbih imam ibnu hajar ɓe maaki kamo jallat ɗimmo sengo ɗerol wulure temeɗɗe jeɗɗe capanɗe jeɗɗi e jeenayi ɓe maaki amma naqluhu anil imami ahmad wo amma jon deftere nden ko eggi kon imamu ahmad wondema ɓe loyini hadis o ɓe maaki fa fihi nazar no ɗon ko dartete li anna naqla anhu uhtulifa ko egga kon imamu ahmad tabitano lurri walam yusarrih ahadun wo andaka laɓɓinɗo etti anhu ga imamu ahmad bitlaqil wadi ala hadha al hadis wondema imam ahmad ɓe wi'i hadis on o sella ko mawdu wo on andaka egguɗo ɗum e maɓɓe eggama noon e maɓɓe wondema ɓe anda e mum ko selli eggitama e maɓɓe ɓe yeetama wonɗo toon ɓe ni on ɗon ndey ko hoolaɗo faamoɓe faami ɗon awaɓe jaɓay hadisu hoolaɗo si en yeehi seeɗa imam ibn hajar solnoy ɗo solnande labande ndaare moƴƴa ka ajubatuhu ala al ahadith al muntaqada min ahadith al mishkat ka deftere nden gasi ɗon ko ngaldamal imam ibn hajar gasiri ɗo gandi ɓe mari deftere hidayatu ruwat fi takhrij ahadith al mishkat ɓe maaki wa amma al marasil wo fa akhrajaha sa'id ibn mansur wa abu bakr ibn abi daud wal khatib wa ghayruhum ɓeɗo ko fillike المراسيل كو أريكم في صلاة التسبيح وفي تصانيفهم المذكورة شيخ إمام ابن حجر بماكي جلده وقد جماعة من ابن حجر مموت لري طرقه لاوي أو حديث مع بيان إلى لها وندو دي فنين دي ألاجي أو حديث وتفصيل أحوال رواتها فين ستقل الحالي في الليبة
fi juz'in mufradin miɗo mari deftere nde mi heerirani salatu tasbihi tum wa qad waqa fihi misal ma tanaqada fihi almutaawwilani womi jittiɗon ko ɗiɗo woɗɗodirɓe piyodiri fi tashihi wa tad'if woɗiɗo hakkunde mum e o hadis no woɗɗodiri mi ɓisike hakkunde maɓɓe wo arano on wa huma alhakim wabnul jawzi imam ibn hajar woni makko degoy wo fa inna alhakim ñaawi hadis on ko sahih wo noon alhakim ko mashhur ko lollirɗo bittasahul fi tashih ni yaawi sellinde ɓe andira ɗum wo wabnul jawzi kadi mashhurun bittasahul fi da'wa alwad'i ɓe yaawi kadi nodditagol hadis on ko mawdu imam ibn hajar ɓe maaki kullu minhuma rawal hadha alhadith goto fof e maɓɓe addi o hadis ɗo ka deftere mum ɓeeɗa addimo ka almustadrak wi ko sahih ɓeeɗa ɗettimo tippinoy kal mawdu'at wi ko mawdu fa sarraha alhakimu wi bi annahu sahih o hadis ko selluɗo wabnul jawzi wi bi annahu mawdu falbawnu baynahuna shafi'un no woɗɗodiri imam ibn hajar ɓe maaki kon woni gonga ɗo si ga'i koɓɓi ko ga'i sendata nanguma ɓe maaki wal haqqu gonga on ɗo annahu fi darajati alhasan hadis on wona o mawdu wona o sahih imo e daraja alhasan falhasanu min aqsami sahih istadallu bihi woli kasrati turuqihi sabu ɗuɗugol laawi makko allati yuqawwi biha attariqa al ula ɗin ɗon laawi no waawi sembinde laawol aranolngol woni abu dawuda ngol ɗum ɗo woni aqwalu lhuffadi walmuhaddithin fi hadithi tasbih tanjini ɗo en heɓi konguɗi nayi wi'uɓe ko sahih hara ko huffad en heɓi konguɗi wi'uɓe ko hasan hara ko huffad en heɓi kadi konguɗi wi'uɓe ko da'if hara ko huffad en heɓi kadi konguɗi wi'uɓe ko mawdu hara ko huffad ene ɗo ɗen mari ɗo ɓuri suɓagol ko ɗum marɗen ɗo min babil insaf wal amana al ilmiya ene ɗen waawi ɓorude ɗu'um ko marɗen feere wo ko wakkili ɗen wo fottinen konguɗi ɗin ɓaawoliiɗo fof jooɗoɗen ɗo en nayo e nder suudu wiyen akhi nuridu an natadakar wa natanakash min babi tabadul al ara wal afham hawla hadith at tasbih anta indaka al hadith sahih bi adillatika hadha al hadith indahu hasan بأدلته هذا الحديث عنده ضعيف بأدلته فهذا عنده الحديث موضوع هل نتفق هنا؟ هل ممكن أن نرفع هذا الخلاف؟ في إنجوني أتشاوى دندو يجون دو هارا كو إنجابنا نرفتو دو ممينتو جوني كتو دونكو فامونو دونكو دونو وايوا كونو ستايكو يمبير جوغو كو فامي سيلي فيلي كي كون den wawi yewtude ɗo ha immoɗen wiyen ya akhi al amru fihi sa'a nuwassi as-sudura fi masail al-khilaf anta laka salaf fi anna al-hadith sahih kun ma'ahu anta laka salaf fi anna al-hadith hasan kun ma'ahu anta indaka salaf fi anna al-hadith da'if kun ma'ahu ana al-hadith mawdu' indi salaf akunu ma'ahu alladhi yaqulu bi anna al-hadith mawdu' wa da'if la yastami إلا أن يكون ممن يستعمل الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال si on kadi heɓike on kadi golliray koy joni noon kala ka wawata ittude eyi ta jaɓu bonnude accu wona ɗon ko waɗi addinu dinullah hino jeeya ko wonta sabu khilaf ikhtilaful mafahim wa tatawul wa tafawuqul afham faamuji ɗin si ɓurdi tum gandal ngal ɓurdi tum wi'u faamuji ɗin setti ka tayi joni noon mbay en faami waɗi ardu aqwalu lhuffadi walmuhaddisin la alfuqaha ma taradna huna lilfuqaha li anna
الحكم على الحديث من وظيفة الحفاظ والمحدثين فييكو بويكو ويبا بن سلي أنا شيء بقول لك على بسلي ويبا بن سلا شيء بقول لك تري هراي بتونيا هراي بتوني جون دونو لاندي أوتنديره كما تاوتامي مامي تاوتي ɓeeto ɗum wonano ila ko wondaki kettude ɗon wono eɓɓirɓen ko addangol en ko wiyete bid'a o gandi itlaqul bid'a ala al fi'l aw ala al qawl hada yahtaju ila tarayyus no hato jinni dartagol waɗa doyi tasko ha ɗum hino wawi wa fit fampoto ɗo dagawal andi si a sifanama ɗa kowɗa kamadi ɗa innama pooɗungal cikka e nder kowum ko siifa kon taggini ɗen si tawɗa andi seeɗa arata tummaƴa accita ɗandi ɗum ɗo fokkitaɗel ɗon ka koma waɗani eɓɓita ha si goɗɗum hokkiti dartina kadi a eɓɓitay ha no gasa jama o sikka waɗata si waɗoya hawrita maron ka hawritude kono ɗon andi wañowo dannajo yiyata tumbaruji waɗa pum ka waɗay ɗum way so hayni kadi ndi haynakimo hara gila ɗon o sottata sakko yaaɓa yorugol kakol yorugol andinake ka ɗon o darata o dekkita hokka danna ɓen wonde wiide ɓay en wañide gandi danna yaga ka wañowo yaaɓata yorugol jaɓata yo o yiyata kake yorde o jumpaɗi doginay mbaroɗi ɗi joni so hayni ke ɗum mo darade deɓƴa yaltinira doyi helira doyi loowira doyi ombira doyi nayo kuma nani dey ɗum ɗo fof ɗo ko fi yo hendugo o ɓanna o eɓɓa o omba ndeya o onta ndeya ha o tawa ɗo tama o semba ɗo o tappoyaysi e gaali o huɓɓano ndaare yangi ɗum ɗo fof ko fi taw huɓɓa aw mo wi'a e konngol ko biɗa ma gollal ko biɗa o eɓɓa e ɓuri ɗum na ɗum a wowlay tawa yawana la budda min attarayyu kamo koɓɓen no wallinani qawaidu ma'rifati bid'a Cheikh Husayn al-Jizani kafana fi hada lahu mu'allafun mustaqil qawaidu ma'rifati al-bid'a Husayn al-Jizani kala faalaɗo andude huunde ko bid'a e golle ɗen yo heɓu nde o ngaara Cheikh al-Albani junjani en gokku ɓay yewtere nden juutay en yiɗa ɗettude ko juuti Cheikhul Albani ɓe addani en ɗo go'o ɗiɗi tati nayi joyi jeego jeɗɗi ko ɗiɗo kamɓe ɓe maaki ɗiɗo jeeɗiɗi kala gollal ma konngol natungal ley ɗo wiukongal biɗa kala ko a yaale ley ɗiɗo ta suusu wiude ɗum ko biɗa dey ta hunjiiɗi o waye kono nongal gollal ɗon ko biɗa kon ɗum wi'irɗa ɗum ko feewaali na an fewnata feeway waalo non ñaawa Cheikhul Albani ɓe maaki no jeeya usuluuji e qawaidu wa usas joose bindeeje mahaaɗe fiiyo annde huunde ko biɗa ɗi fiiji wonti arde awwalan ɓe maaki kullu ma arada sunna kala ko lundi sunna nelaaɗo o selli konge ma min al aqwali ka konngudi wal af'ali ka golleeji awil aqaidi ma ka piɓe walaw kanat an ijtihadin haysi ko tinnaare neɗɗo o lundori konngol mum e gollal mum konngol e maako nelaaɗo ko biɗa ko nden addirde ɗum ɗo ko en aro e anden so salatu tasbih no naati e ɗum en fitta o ndarogal ngal ha ngal laaɓa joom maggal hettoda e maggal faalaɗo gollitira ala yaqini mo tawata yonaali ɗum acca kadi ala yaqini kun ala yaqini thaniyan kullu amrin kala huunde yutaqarrabu ila allahi bihi ko joomi men ɓattorte hara wa qad naha anhu rasulullah kala ko nelaaɗon haɗi neɗɗo ɓattori ɗum joomi men o sinciɓiɗa kullu amrin kala huunde la yumkinu an yusra hara wawatake shar'ine illa bi nafsin sina e ƴiyal aw tawqifin ma hara ko darna ɗum wala nafsu alayhi hara en heɓali ko sappini fa huwa bida ɗum ko bida illa ma kana an sahabiyin
sina ko iwre sahabajo takarrara dhalika al amalu minhu hara ɗum fillitike makko ko ɗuuɗi duna nakirin heɓake sahabaɓe mettinɗo ko waɗi ko haray ɗon yaltitay wonta hande kadi sellugol haysi wi'atake ko sunna ko gandi gollal no wi'e hingal selli kono wona ngal sunna si sahabajo ma salafu waɗi hunde heɓaki lundiɗomo e muɗum waɗi mo radd gollal ngal wi'atake ko ngal sunna kono ngal wi'atake ngal sella waɗugo senniliren ɗum moƴƴa na selluɗi ɗin fof woni sunna sunnaji ɗin fof no selli no ɗon umumun wa khusus na kala ko selli waɗude woni sunna kono sunnaji nelaɗo ɗin fof ko fiyen waɗu addi salisan ma ulsiqa bil ibada min adati al kuffar kala ko baka e dewe ɗen immorde wowiguji heferaɓe gar ko bid'a rabi'an ma nafsu ala istihbabihi kala kon ƴiini e dow yiɗede waɗugol ba'dul ulama'i yoga e karamokoɗo siyama tentini noon almutaakhirin sakkitiɓe ɓe min he muɗum ɓe wiya ɗum no selli no yiɗa waɗugol hara wala dalila alayhi dalil ala yo ɗum ɗon waɗe ko bid'a ndo fof ɗo koyen andoy tun si salatu tasbihi on no naata nder ko ɗo ko liccum fittirkuni sabu subha jokki julde nde wowa kullu ibadatin kala dewal lam yatti kayfiyatuha hara noone maggal araale yo ngal waɗire ni illa fi hadisin da'ifin sina e hadisu da'if aw mawdu si ngal ɗon waɗama haray gollal ngal wonti bid'a ko wonata dewal sellungal koko selli e nelaɗo ta en yeggitu noon si karamokoɓe hadisu ɓe lurri sellugol hadis o wonta e hande kadi tahtal ijtihad wono si ɓe lurri kamɓe fuqaha faamugol ko faanda e hadisu o wonta e mahallul ijtihad mono yeddi ɗum yo janngu raf'ul malami on an a'immatil a'lam cheikhul islam ibn taymiya ɓe maaki no jeeya asbabul ikhtilafi bayna al fuqaha ɗum tawgol hadis on sellay ka oɗa haro sellali ka oɗa ɓe lurray sellura ka mum o gollitiray mo sellaka mum o gollitirta ɓe lurri ka ɓe lurra ma ɓe fotta fof hino selli ɓe lurra ko faanda kon oɗa faama ko faanda koyo waɗe oɗa faama ko faanda koyo holle no dagi waɗugol na ɓe waɗe ɓe lurri ɗiɗo no yaaji ayyuhal ihwa wal amru fi hala wasi'a ko wano noon kadi wo kullu ibadati yarhamukallah kala dewal atlaqaha shari'u ngal shar'inawo on welliti wi waɗe wa qayyadaha an-nas yimɓe ɓen dokkingal be ba'dil quyudi yoga e tongande mislul makani hara ngal wellita wi'a waɗe ngal awi zaman yarhamukallah ma ngal wellita waɗe ngal to aw sifatin aw adadin ma hara ngal wellita wi'en waɗanen ngal limore ma ɗum waɗanen ngal kontore ɗum ɗo fof hollay dewal ngal ko ngal bid'a wa tafsilul qawli ala hadhihi al-usul mahallul kitab al-mustaqilli insha Allah ɓe maaki ɗum ɗo ko ɓurata laɓɓinde ko si ɗum ɗo waɗama e deftere heerinde hiɓe eɓɓi waɗugol deftere fii ɗum kono cheikh husaynul jisani waɗani en ɗum ɗo en faami qawaidu ma'rifatil bid'i koko sorata ley ɗon ko wiyete bid'a min al aqwali wal af'al tan yeggitu ɓe wi la tatahaqqaqu ta'assi bi rasulillahi fil ibadati illa idha wafaqa as-sunnata fi sittati umuri woni as-sabab sabu on kon wonda waɗande wal qadar embere nen ko yer ɗum wi'a wal jins noone on ko ɗum wi'a wal kayfiya ko ni wi'ira wal zaman ko fewno ɗo wi'a wal makan ko ɗo wi'a ɗiɗo fof wi'a hi machallah ɓe ngara joni yiwgol cem hooti e ndeɗo deftere al-mukhtasarul hadith fi bayani usuli manhaji salafi salih ahli al-hadith hiɓe waɗi damal mabahatul khamis nabzul bid'a wal afkari dakhila woni al bid'a hol woni bid'a ɗo ɗen faala faamude ɗo ko woni bid'a ko al ikhtira ko siñtugol fuɗɗo hari ala wono jomumen wi'iri kanko woni badi'us samawati wal ardi hari alaka ndaare ha moƴƴina kanko fuɗɗi o wi e haqqe nelaɗo on qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli
nelaɗo na kamɓe atta nelede balɓe arɓe tawi nele teɓɓen gasi kamɓe sakkiti. idan bida'a koko fuɗɗa. wa yuqalu ibtada fulanun bida'a yani ibtada tariqatan lam yasbiquhu ilayha sabiqu. hara ala attiɗo moy ɗum. hada min haysu lluga. hada min haysu اللغة هو الاختراع. هو الاختراع. أما اصطلاحا eko karamo koɓɓen waɗi istilah bida ko fanda bonɗo on kon koko imamu Shatibi maki kon kal itisam ɓe maki tariqatun fi dini muhtara'a ko laawol ka nder dina sincama hara ngol ala asli ngol ala dalil ngol ala attiɗo tudahi sharia hara ngol nandita e sharia on yuqsadu bisuluki alayha hara no fanda e maggol almubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu hara neɗɗo on ko faala ko ɓeydugol tinnagol jom men e ko sar'inaka kon hara o sinci biɗa ɗum ɗo nal biɗa lugatan wastilaha ko sornata leyɗo o a ndaara e haa tawa no waawi sorude sina ɗum a etoto tawa sorata yon anndi mo ɗetti gaarawol fii yuɓɓugol e meselal o yangata ko haka kono mo ɗetti lefol wi'i yuɓɓa e meselal ɓe nganndo o yiwata ɗon heña ka ma o yiwata ɗon o yiwata ɗon lefol no heƴa e wuddere meselal heƴata jon noon koko wawata sorude leyɗo kon sorneteɗo e wi albida'atu noon kadi no fecci ɗiɗi ko ɗo noon woni lubbu darsi fi en andu tawassul wal wasila yeesojo o bida no fecci ɗiɗi alhaqiqiya wal idafiya. bida haqiqiya hiya allati lam yadul ko wiyete bida haqiqi ko ngal gollal ngal tawata lam yadul alayha dalilun shar'i aran ala dalil shari'a yankojo few la min kitabin wanaka qur'an wala min sunnatin wanaka sunna wala ijma wanaka pottal karamukol wala qiyas wanaka pesande sellunde wala istidlal wana tindinande na dallinande mu'tabar taskande inda ahli ilmi la fil jumla wanaka tamande wala fi tafsil wanaka fensitande lidhalika summiyat bid'ah ko bay alaka iwri alaka natte wi'a ko bid'a haqiqiyya kadi لأنها شيء مخترع على غير سبيل على غير مثال سابق ومن أمثلة ذلك مثال بدع حقيقي على دون إذا لوتو نفاتك بدع الرهبانية بترك الزواج نتو يمين ميدا جنبك كونو حتى جنبا لا ميدا جنبك والتعالى أولا جنبك ويفانكيه نلا دون بماكي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أيضا كو جومي من نلا دون يميركم أنا سيكي بدا حقيقي كسي ثانيا الوقوف بالشمس تعبدا نبقى فينا دو تندارة ونانجن نقول هند وإن هند إن شاء الله نليلو تمدو أتاكو حقيقي ندارة سيجومي ويلتان فلا كمي أديكو ko mo wi ma jom men no yidi lettugol ma ko lettotoɗa kon mo mari haajo ɗum amma noon si a ari a jooɗike kanange ɓe ni yimmo kanange a wi hande jonte ɗen no tampini min miɗo jaanga goto yiyata iwɗum ka kono sa wi hande komi faala ɓattorde joomi meɗen ko aɗagol kanange ɗo ɓen nafinciɓiɗa ko ɗum si darnuɗen cuuɗi ko fiyen rento nange ngi ɗum ɗo hino jeeya biɗa haqiqiya rento nange ngi ɗum ɗo hino jeeya biɗa haqiqiya rento nange ngi ɗum ɗo hino jeeya biɗa haqiqiya rento nange ngi ɗum ɗo hino jeeya biɗa haqiqiya laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal